Okujaguza kw'abaishomero rya Shuuku Vocational Secondary School erikushangwa mu district ya Sheema abeegi n'abashomesa bayoreka amashomerwa mingi kurabira omu mazina kutangirira abeegi abakozire ebigyezo byabo bya senior ya kana eby'omwaka oguhwire. Okujaguza oku kwayitabwaho n'omukozi wa TV West Muhereza Valentine kandi ori omuzaire ahiishomero eri owayebembera okukyamura abeegi. Nishemerirwe munonga because akataba kintu kakakiri kabisa umwana ababa bana kube bahika kandi abashomesa babashomise nubo bariye bashomesana n'umwana wanje nyine kwikiza unano wanje naza kwika. Shuuku Voc kashitamisa abeegi abarikuhika bishatu bana abeegi 91 bahikira mu idara ryo kubanza 92 bahikira mu idara rya kabiri 46 mu idara rya kashatu kandi omweegi Eron Tumurahire niwe yasingira abeegi batahibe bwa nyuma yo kutunga obubonero omwenda. Bona na administration y'ishomero kureba ngwenya mbere nanye ko muntu nateka hamana ganje kungani yeceze ko nyamba irema AGACENCWIRE abinebiri n'amazima ko ni burashemerirwe kandi yenda kwibaza no kusima abashomesa bavoka na staff yona kubaza hamwe nangwa n'abazire banje bona kuba tubakoze n'ikintu cyangwa kushomesa kuka mukuru w'ishomereri Asine Caroline yayibaza abashomesa n'abazire ahabwo umurimo go bakozere okwera bejaba okushikira higuru. So excited about the performance of last year, and I thank God abana bakozire mnonga. The first one had 9 and nitekateke tubakozireje abana bebine omushinya go kushoma tuyine ni steady progress habo ko barasiya twatuna bana cyane namushanje hati ni cyenda so ntureba ngo tugenda kimwe misho so making sure ngo abana bit since it's a vocational school ba participating more in vocational skills ba acquiring skills no mwana no ya has senior 4 senior 6 but when he has a skill with this new curriculum he can do better and make a better Ugandan. Ram Edwin ahabwa TV West AGACENCWIRE.